iyo ni indirimbo ya Europa League yewe mba mpari umva nazindukiye akazi ntunyobye ngewe mba naje kubwira amakuru y'imikino kandi nanjye nta mikino mba mfite nitwa Esca Fifi amazina yanjye nitwa Esther Fifi uwizera cyo kintu kinzindiye muri kino gitondo byutsa abantu mwakerewe mu kazi mubyuke mujye mu kazi yasaye imikino ya Europa League nayo ku munsi w'ejo izakomeza knockout stage Midland ku isaha y'isa 45 izahura n'ikipe yitwa Nottingham Forest umukino wa mbere bari bazi Midland yatsinze Nottingham igitego kimwe ku busa kuri yo saa kandi Freiburg izaba yakiriye ni ku munsi w'ejo Genk yari yatsinze kimwe ku busa kuri yo saa kandi bazakina imikino iri parallel imikino itatu Lyon izakira ikipe ya Celta Vigo umukino wa mbere banganyije igitego kimwe kuri kimwe ku isaha y'isa 4 AS Roma izakira Bologna bari banganyije igitego kimwe kuri kimwe mukino wabanje imikino indi ngiye kukubwira yose izaba parallel ubwo ni ku isaha y'isa 4 AS Roma izakina na Bologna bari banganyije igitego kimwe kuri kimwe mu mukino wabanje Aston Villa izakira ikipe yarire ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 4 Aston Villa yatsinze kimwe ku busa FC Porto irakina na Stuttgart nayo ku isaha y'isa 4 Porto yatsinze 2 kuri kimwe mu mukino ubanza hanyuma Real Betis ku isaha y'isa 4 izakira ikipe ya Panathinaikos yatsinze kimwe ku busa ariko Betis zabiri mu rugo biraza gukunda iyo ni imikino izaba ku munsi w'ejo muri Europa League ubwo mvuze ngo Europa League bivuze muri France